पुलिस स्टेशन मंगाद पाउमिलेन हाउकिप की मथक्ते FIR टौख्रे पाउ असी कंगला पाउ पाउसेदगी लौखटजबने पाउमिलेन हाउकिप कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरिया मणिपुर कुकी हिल्स विलेज एल चजांग साइकुल सब डिवीजन सादर हिल्स डिस्ट्रिक्ट कांगपोक्पी मणिपुर 795129 हाइरिब मिसक असिना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब दिल्ली की चेयरमैन द अईबा अपील अमा चही से जनवरी 19 थादुना कुकी सिंगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटोरी विथ लेजिस्लेचर कुकी हिल्स कुकी लैंड पीनबगी डिमांड तौरमले हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमी की चेरोल अमन हाइरे चेरोल अदुना हाई पाउमिलेल की डिमांड असिद मरिंग कोम आइमोल थंगाल पुरुम चिरु कोइरेंग न सिंगबा येलोंगी की खुल कयाबो कुकी हिल्स विलेज ओंथोक्तुन थारमले मसीद नतन मणिपुर न इंडिया दा तिनबा मतमद मणिपुर की पाक चाउबसे 700 स्क्वायर माइल्स खक्तने चिंगी आउटर मणिपुर दे कुकी हिल्स ने मखोइदी मणिपुर न मर्जर तौबद याउदे हाइना पल्ले लोइनना मणिपुर गवर्नमेंट असे कुकी की लम लौक्सिनबा इनक्रोजर नियमदे गवर्नमेंट ट्राइबल की राइट मतली हाइना मराल सीरे महांगना कुकी हिल्स की शेड्यूल बाउंड्री पिरमलिबा सिद चासाट एरिया मोम्बी लोंगपिंग एरिया जाम्पी एरिया हाउकिप रिजर्व प्रेजेंट चुरचानपुर मालुन प्रिंसिपालिटी गुइते प्रिंसिपालिटी अमदे सिंगसोन प्रिंसिपालिटी थोंदुना गवर्नमेंट की लेतब बाउंड्री अमा सेमजिनदुना थारमले पाउमिलेन गे मणिपुर लेबाक मांगनबा थुगाइनबा अमसुंग येलोमी सिंगबु मुथलगा कुकी खक्तनी हाइना उहननबा थारमलिबा अपील असिबु लोगी मतुंगिना महाकी सैराक पीनबा हाउमीगा लोइनना मथक्ता पल्लिबा फुरुपसिंगा लोइनना याइंगपोक्पी लमलाई लमसांग इरिलबुंग पुलिस आउटपोस्ट अमदे इम्फाल वेस्ट PS दा FIR चंदुना तक्सिनख्रे हाइरे प्रेस मेटेरियल सिंग कांगपोक्पी दा मसक खंगदबसिंगना मई थाखिबगी थौवोंगबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना Hayeng Pao-Chesing Fongba Leptuna Khongjang Changsingadouri Pao-Chesing Kanglaipaaki Maira Pao-Chedagi Laukhatsavane Guwahati-dagi Imphal tamna purakpa Pao-Chesing namnabatse newsprint yauna press material sing Kangpokpi da ngarang masak khangdaba miyoisingna nungthil pobobta mai thakibagi Thouwongbu All Manipur Working Journalist Union Amzu amade Editors Guild Manipur EGM na Yaningdaba Fongdokpa oina Hayeng Pao-Chesing Fongba lepaga loinana electronic media sing Pau Sandokpa Leptuna Khongjang Changsilagani haire Hiram asiga mari leinana ngasi Manipur Press Club ke Loktak Hall da pangthokiba amzu amade EGM gi athuba mifamna thaudok adu akanba mawongda yaningdaba phongdokpaga loinana Pau Fongba natraga Sandokpa Leptuna Khongjang Changsinaba warep laukhibane Pau asina hai yamlaba printing material sing mai thakibagi thaudok asige afafata pumnamak state government security advisor amasung DGP Manipur na pugadavane Maramdi Manipur gi irang asi hek thokpa horakpa matamdagi press material sing purakpada apanba pihanganu amade matik chapa section thaurang lakhotpi yu haiba wafam ase amzu amadi EGM na taksinduna lakbane adubu national highway 2 haibade Imphal Jiribam amade Imphal Dimapur da masak khangdaba miyoising na printing material sing purakpada apamba mawongda sel khaiba amade transporter sing da awaba pibagi thabak laksinba ngamdri haire Mai thakraba polam sing asige compensation state government na pigadavane Amaromda Imphal Dimapur lambi paringi senapati amade Kangpokpi district ki manung chanba lambi paring amasung Imphal Jiri ki Tamenglong amade None district ki manung chanba saruk sing asisu IGARE na pubane IGARE na su hairiba highway gi saruk sing ase haktheng na thawa yauna amade puksel siang na yengsindabagi mami amatare Madudi mapung phana laksin bangamdre maramasina IGARE gi mahutta Army gi Red Seal Division na oina natraga IGARS da thaudang asi sinabiyu haire pawasina hai hayeng ayuk pung 10 dagi Manipur Press Club ta pangthokadoriba khongjang asida pawse yenthokliba sing printing unit ki staff sing amade atai media gi miyoi sing saruk yabiyu haina so amju gi BP amade EGM gi BP anina khuyek piduna press ta thorak pachero lamana haire